Welcome to Learning and Opening Prayer. This will be the very first karakia or prayer for some members to learn, and that's okay. An opening prayer or Karakia Timatanga is applied when you are opening any gathering or a whanau hui. This karakia is very well known throughout the Christian sector for its simplicity, and when Te Atarangi was established to revitalise Te Reo Rangatira, this Karakia Timatanga gave birth to support Te Atarangi. Both karakia have English translations provided. Go well and God bless. Karakia Timatanga. He hono re he kororia ki te atua, he maungarongo ki te whenua, he whakaaro pai ki ngā tangata katoa. Hangaia e te atua, he ngā kauhou ki roto ki tēnā o tātou. Whakatongia tō wairua tapu, hei a whina hei tohu i a mātou. Kia arohaina mai ngā tuakana me ngā teina, kia pūmau ai ki te ngākau mahaki, mō ake tonu atu. Āmene. Karakia Timatanga, translation. Honour and glory to God, peace on earth, goodwill to all people. Lord, develop a new heart inside all of us. Instill in us your sacred spirit. Help us, guide us to be compassionate to one another, to be pleasant to each other. Amen. Welcome to Learning a Closing Prayer. This will be the very first karakia or prayer for some members to learn, and that's okay. A closing prayer or Karakia Whakamutunga is applied together with the Karakia Timatanga when you are opening and closing a gathering or a whanau hui. This karakia is very well known throughout the Christian sector for its simplicity, and when Te Atarangi was established to revitalise Te Reo Rangatira, this Karakia Timatanga and the Karakia Whakamutunga gave birth to support the kaupapa of Te Atarangi. Go well and God bless. Karakia Whakamutunga, closing prayer. Kia tātou katoa, kia te whai o tō tātou ariki a ihu kraiti, me te aroha o te atua, me te whiwhinga tahitanga, ki te wairua tapu, ake. Āmene. Karakia Whakamutunga, closing prayer. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all now and forever. Amen.